Cijelu noć sam jedva spavala jer su mi majmuni hodali po šatoru. Došla sam u nacionalni park Masai Mara u Keniji na safari i to je razlog zašto sam ja došla u Keniju. I smještaj nam je bio šator, baš onako pravo iskustvo u divljini. I evo kako je taj šator izgledao. Znači imamo kao prvo random papuče na podu. Imamo 2 kreveta sa ovim repelentom za komarce. Ovo nam je kupatilo. Imamo WC šolju, imamo lavabo i ovo nam je tuš. Kabina. Iskreno skroz ok, dakle čak smo imali i svoje kupatilo, luksuz, međutim tople vode nije bilo baš, a bilo je čak hladno napolju, nekih 10 stepeni i jedva smo se tuširali, ali dobro, izdržali smo. A struju smo također imali tek od 6:30 navečer do ujutru, dakle ni struju nismo uvijek imali. Inače ovdje su majmuni svuda i cijelu noć su aktivni, skaču, lupaju i jedva možete da spavate od njih, ali i morate se paziti jer ako vas ogrebu morate hitno u bolnicu da primate mnogo vakcina, međutim plašljivi su i neće vam ništa. Iskreno, bilo je baš zanimljivo spavati u šatoru i prava avantura, a sljedeći dan smo išli na safari i jedva čekam da vam sve pričam o tome.